Kuzey yol verse New York'a az kaldık. Cash dedi, cash. Яхаа. Liftimin başlarında ne otur o? Aldı. Karabil ödedi de. Koyusu, karabil katil ödedi. Ama o cümle götürüldü de. O şuna cevap veriyor. Aslında başka bir gelir mostur. Vertolyotlar tarafta mı yok da vertolyotlar? Bana uçan vertolyotlar uçlar mı dedi? Üstüne uçurgan mı yine? Ekskursiya alıp. Batı mostur. Port. Çıkar git port. Ha, o şeyde o göz mü? O şolu şu var. Daryanın üstüne tutkan bir bırakın esirinle bol böyle yol turaya tarafsan işte. Aleykümselam. Şu most mast. Oo. Hazır kemerlek most nasıl değil mi ha? Neyse motoru. Çelik sen o. Ben çığım ben. Bir iki gün oldu. Koydu. Kamuş tiltanları olsan o. Başına var. Böyle bilmiyorum şu paraşütle hiç kim bolbuydu ko deyim hazır. Jana bir iki tema жоқ болгондо дагы любой макул болмой калат. Тиги темалар башталып калгандан кийин түшкөдө тиги бу деп. Шашпай сүрөшпөлү, э? Downtown
görüne başladı. Göründü уже. New York. Старинный исторический город Америки. Tünel var değil mi? Tünel de orada. Tünel ne olsun? Bunun üstünün var yol demdir o. Beyaka yol. Atan görü yoldu jölüne şunday çalışatken yoluna gözün doyuğuyla bitmeye oyu takır. Kıyın kişiler eken negizi. Balдар kıyın eken. Yolda okumuş salatken jönüne. Dizaynlarını aytpatan görü. Mossos salat degen bularga köpöre söpöre degenler bularga. Yirunda kende var Kırgız aytkanda. Çekinya ögen. Чехиня кенде Чехиня. Köpöre söpöre asma köpöre ola kavat etажный köpöreler ola bularga asla garaş ketpirdi de. Yirunda kende Чехиня. Ya. Soğuk. Paraşta uzak duruyor işte. Stede хорошо. Koy kaç. Gündüz eken. Rasla oldu. Bu koyuldagi zapravka жердин бары да бар экен негизи ондай. Koyulda turib da жерде. Kargıstан. Жердин барында майлары моторный. Motorlu mayları da var mı? Nere? Коляска кирип чыкканга. Ha, Movo. Анда жерден түшөт. Атайын жасатып қойған да? Заводтан ушундай чыгабы. Toyota eкен го. Заводтан ушунча берди. Аякта тетигиндейлер турат. Аякта көрмөй калдым. Аякта мындай үйлер курулуп атты, тетиги кран машина чыккан bir gün кечке чыгат го эми үй салган кранга. Ондай RAV4 аябай экономичный экен. Бир бак менен Чикагодан бияка келип калат. 50-60га болса керек. Бул эмне мемлекеттиги гибрид дагы да, Гибрид. Гибрид менен канчага чейин кете берсе болот экен аккумулятор менен? Канча экенин билбейм эми. Бир бак менен келдим дейт да.
üstünün var, şu tünelin üstünün var, yol, göçöğü da duruyor. Su. Suyun içine gir. Hayatan oy, onları kıyın salat gene. Kıyın salat gence oldu. Karaç. Üstünün varlı yol, göçöğü, trotuar, bunlar da çalsa bir demeselerde. O tünel suyun içinde. Ya. Suyun içinde. Su'nun astında tünel. Ama o üstü su bu. Üstü polnik su. Ya o gecene su şu üstüne o kadar var. Buna bir yerde var. Aa, ona kartara ne? Ona şu sudan get partal kebiste. Ha, sorun. Ami baldar dağın ağayı baldar duruyor ya. Üstü yolda kıyım olup da yol mesela üstü suyun aslında get partal mesela molde. Ona üstü get partal motoşka biz de duruyor. Ami tanrı ne degen şunduk. Cuma aylanayım bir yani. Ya tamam, adrayında da. İyi şundayla iki kadar salgan et, yak betke de adına sorun değil yak geldi. İşte suyun astımız kurgak şerbetini kuralmaya İran'dan açan. Xitay kaldırıp. Kıyın kişilerken bir bulağa bir tamçı yok mu o yerde bana. Yolda dağı, kaptalda dağı, beş yakta. Tanrı. Çıkaldı kaldı ha. Sudan çıktık. Sudan çıktık, alırım kurgak, kaget barıtın duraysa. Su bütkönük. Rağıstan'a çıkıp kaldık. Ay. Jigitler, kıyın jigitler kim bunlar ya? Kıyın kişiler kim? Buna sana. Şunu ben Kırgızstan'a varganda birileriga aytып bersem işenmek emez. Oşon üçün tartıp alatpayım ba. Teteliydi qarap koy, balkondan kulap geçti diyor. Balkondan çıkandan ele kişi korkutma жерде қалады башайланып. Downtown deydi. Azın soğan göre. Ona sağa. Brooklyn deydi. Downtown. Downtown degen bu center degen söz ekan da. Ani үйрөндүm. Downtown deydi buna dağı. Hani biz downtown da koyasqa. Ya. Tak. Tekerden түзөтүп кетсем болот эле. Tete yerden Narıqtan оңго doğru çıkıp. balkonuna çıkan kişi жүрөк çöt kaylanayın. Tüylüydün. Болуш керек. Karaşlar kesilip durağın. Karaşların cayını etken ellerine. Tiyatırın arkasına gelip dokumentini sorup atat. Ayaklıkları da alın. Bundan qarashtirib jaylooda жаткан. O jayloda durganda şeşpay. Probka kılıp sotkasını araba oturbay. Sırgalbaylar şundaylar ekan da oğlanlar. Ana sağa. Ana New-York'un için gelbeseňer de görgönde kılıp tartıp görgeseňizlerge dostlarıma, oğlanlarıma.
Нью-Йорктан салам барыңарга. Америкадан Нью-Йорктан салам. Барыңарга ушундай жакшынакай жерлерди көргөн, дүйнө жүзүнүн ар кандай жакшы жерлерин көргөндү барыңарга Кудай насип кылсын. Ушул видеомо жакшынакай комментарий жазсаңар, силерге Кудай буйрук насип кылат. Жаман комментарий жазсаңар насип кылбай коёт. Деп койдум. Кандайсыңар арттагы? Менин чүрөктөрүм. Шот дейсиңерби? Жакшы кетип атасызбы? Шот кийда сонун. Шуна айнек байланайым, о зданияның жалаң айнектен коркпогондой. Бул видеону көрүп аткандар мени мактанып атат деп эч кандай ойлобош керек. Мен мактанбай, наоборот силерге көргөзүп атам. Көрүп койсун деп көрө электерге. Эми көргөндөргө кызыгы жок, албетте. Көрө электер көрүп койсун деп атам. Мен көргөн жакшыны ушу силер да элдин баары көрсө экен дейм. Мен көргөн жамандыкты эч кимдерди көрбөсө экен дейм. Ошон үчүн туура түшүнгүлө туугандарым. Мына. Бул шаардын ичинен азыр Велосипедтер. велосипедтерди арендага берет да. Жанагындай чип менен айдап алып кете бересиң да. Баланс кошуп коюп. Ана. Оппалар кетип бардат. Бакта оппалар көп экен. Кишилер көп болот экен. Жүргөндөр көп. Автобус карап кояң, ушу тар көчөгө автобус жүрүп койгон. Туристтер ташыган автобустар. Туристтердин автобусу. Ана. On Way деген односторонний деген жерде да On Way деп турган. Движение. Односторонний бир тараптуу жер. On эмес, one да. One way. 1, 2, 3 деген ошондо бир тараптуу жол деген кеп. Односторонний, туура. One way. O yerden Китайга. ya. Китайга келген башка. Китаянкалар оппалардан bir жакшы оппа чыкса көрсөтөт элем туугандарыма. Оппалар. Караш эти строительдердин куруп аткандарын. Ремонт болуп аткан Туайба. Bu köşelerin bu koyup çağıp koyup ремонт кылып берген да. Жанагы стадиондун бияны жерде турбайсызбы? Толгон күндөн бүгүн ремонт кылып калгандар да биз келгенде жолду. Ошонун баарын тосуп.
Ne oldu? Керемет здание. Начало маршрута. Через 500 футов поверните налево на дорогу Гринвич-3. Ya. Здание парковки там что ли? Парковка проблема değil mi? O maşanın aslında okuysun bul beyte. Bu bir kelgeni nerede taraf? Amin. Ana Morika'nın başı ayakta jattı. Morika'nın başı. Ayakta jattı. Gostinsa Troy. Millennium degan gostinsa ekan. Barınarga Amerika'da New York'un sentri downtown'dan salam. Şoň salam aytam. Salamatda bol.